ya Rayon Sport twarayirebye ikina yiseka Kagame Cup yari sayene zuzuye ikora amanota 9 ku 9 niyo kipe yazamutse mu itsinda ifite amanota 9 ku 9 biyesha gutombora ikipe ya Jamus nabibaje wasiri bari barakinye n'ubundi mukino wa gishuti njyana niyo kipe bahereyeho mpere kuri Mugaraguri iyi Rayon Sport mu mikinire urabona ifite amahirwe angana gute yo kugera ku mukino wanyu tugiye mu kibuga ugiye kureba Ruvuyanga ubona ko ikipe ya Rayon Sport isa niyakuze muri iri rushanwa rya Sekafa kuko duhere ku mukino wa mbere bakinye na KURI bakayitsinda ibitego 2 ku busa wabonaga ko umukinnyi ku giti cye yashakaga kwerekana ibyo yifitemo kuri match batsinze KURI ariko kubera opponent cyangwa se ikipe bahuye nayo urwego rwayo kuko akenshi ikipe umukinnyi ari gukina ibintu bye ku giti cye atari kwendera kuri consigne cyangwa se mu byo umutoza yubatse resultat akenshi zikunda kuba mbi ariko kubera KURI ikipe navuga ko itari ku rwego rwo hejuru urwego rwayo twararubonye muri no mikino mu makipe navuga ko itari nziza muri no Sekafa urebye kuko niyo kipe yatashye itanafite n'inota na rimwe muri rusange urwego rwayo rwatumye uko kuba buri mukinnyi wa Rayon Sport yashakaga kwerekana urwego rwe kuri iyo match Rayon Sport za kubona resultat nziza abantu bose basigana cyo mu mutwe cyo kuvuga ngo abantu bakurikira umupira ukawurebera mu kibuga atabera no gusa ngo nukureba resultat ukavuga ngo niba umukinnyi wese wabibonaga ko ashaka kwerekana ibye yifitemo batari guhuriza hamwe imbaraga nka equipe kuko mbere yuko umukinnyi aba mwiza birabanza bigera mu kubaka bya equipe hama umukinnyi ku giti cyakaba yakora itandukaniro ariko apana uvuga ngo cyo bita collectivité collectivité kuri ko nyine ne equipe muhuriza hamwe imbaraga zanyu hanyuma akaba habamo umwe usokamo cyangwa se barenze umwe bakora itandukaniro rituma rezitiza kuza kuboneka ibyo abantu basigara kubishidikanya baravuga ngo reka tuzarebe kuri match ya Taska ubwo bagene n'uburyo bari babonye Taska yakinnye na Hilal Omdurman ikayigora Omdurman ikaza kubona resultat zigendeye kuri experience y'abakinnyi ndetse na momentum ya equipe ikuye mu marushanwa aherukagamo bose baravuga ngo reka turebe kuri match ya Taska uko ibizagenda bigeze kuri Taska equipe ya Rayon Sport no bimwe abantu tubavugaga ngo ni kine je collectif difference y'abakinnyi ize kuza nyuma kuri Taska n'ikintu bakoze kuvuga ngo obonye ko equipe noneho itangiye gukinira kuri consigne z'umutoza icyambere kuri Taska batangiye gukina cya kintu kivuga ngo high line defense turakoresha high pressing duhereye ku kibuga cya adversaire tumwemerere ko atangira umupira kandi ntanawugumana amasegonda arenze 20 izo consigne barazikinnye ku munsi bakina na equipe ya Taska ubona noneho ko utangiye kubona ubu imikinire nka groupe ya equipe bitangiye kuboneka nubwo mu gice cya kabiri minota nka 10 guhera mu minota 35 kugeza mu minota 80 minota nka 15 Taska nk'ikipe iri gushaka kwishyura yabaye nk'igarukana Rayon Sport kwako iyo wakoze high pressing ntabwo wayikora minota 90 ugeremo igihe cyo kuza kugabanya gakeya kugira ngo wongere equipe zambaraga ariko none ibyo bikwereka ngo niba tuvuye kuri high pressing iyo tugarutse muri cyayi cyo kongera kugarukira no kugarura imbaraga dukora iki kugira ngo noneho ya equipe itatwagiserana gudutsinda aho rero naho hazamo noneho strategy z'umutoza aha niho nakubwira ko rero kuri Taska ibyo bavuye kuri high pressing baragaruka ariko still Taska bayibuza kuza kwinjira muri box no gutera izamu rya impinduka zageze baho ya Dande Junior nuvuga ngo amayero umutoza ubona ko tuvuye kuri high pressing turagarutse equipe tuyihaye ko ibona uburyo nabwo kwataka ariko niki dukora kugituma mu kugumana umupira kwayo no kwataka batari buze kwinjira box no gutera izamu ryacu Rayon Sport nayo itwereka ko mu matransition defensive equipe no itangiye kukudomina equipe Rayon Sport ifunga ama espace ibuza Taska kwinjira muri box no gutera izamu rya Dade Junior uko Taska ngira ngo yashobora kuba yarateye yarabonye shot on target zitagera no muri 3 muri match yose muri rusange equipe Rayon Sport bamanaginga umukino mu buryo bwo kwataka mu buryo bwo kudefanda no gucezinga umupira equipe Rayon Sport yirwanaho match irarangira ibitweretse ko yabaye nziza kuri Taska mu kwataka iba nziza mu kudefanda gusekena aho hasigara ikintu cyo kuvuga ngo noneho kuri Taska birabaye Taska ya Joremete ishobora kuba atari nziza hasigara no match decisive igukarifiye kuri ko harasigaye cyo kuvuga ngo dukurikije best loser witwa Vipers ufite amanota 6 nawe ufite ibi uziga imitego 3 nawe Rayon Sport ufite amanota 6 uziga imitego 3 equipe ya Omdurman ifite amanota 6 ariko yizigamye ibitego 6 ubwo mbere ko bakina umukino wa nyuma
Rayon Sport urabizi ko urasabwa kunganya cyangwa gutsinda kugira ngo wikarifiye ujye mu kimwe cya kabiri kubera ko ari rero umudurumani ni gutsinda na kimwe gusa n'ubu kibaye na best loser uko best loser araza guhita asigara arinde ari Vipers kubera ko niyo cyari kuba kimwe cya rero umudurumani Rayon Sport ariko bifite atandatu ari kwizigamya ibitego bibiri best loser akagenda nka Vipers navuga ngo none reka turebe kuri match ya nyuma none iri decisive ujya gurana ari rero umudurumani umwaka ushize yagutsinze 4 muri match retour wihagararaho muranganya kimwe kuri kimwe muri championnat turebe ko uza kwitwara ajya kimwe cyangwa byari ubusa ku busa oya byari kimwe match are yari 4 ku mahoro match retour biba kimwe baranganya no bavuga ngo reka turebe kuri no match urebye rero equipe Rayon Sport uburyo yempoje arero mundurumani nubwo umutoza Gibu Kasera yakoze impinduka ko abezabe afite bo muri arero mundurumani si bore babanjemo kuri la match ariko iyo ntabwo iba motifu yo kuvuga ngo equipe yatsinzwe kubera ko abo ukoresheje na rotation agiye ukora byose bibarwa ko resultat ari benshi ariko ashafangwa ne bari babanje ariko so umubare muri umubare ikintu cyako none se Ernest Ruzoro nzita abanjemo baradi arabanzamo baradi arabanzamo muzamu wabanjemo nura Faridi Drago batanu imbere Omar Taha yararimo captain ujye kuri Petro Saporosias nawe muri iyi minsi arakoreshwa batanu mu batanu mu basanzwe babanzamo bari babanje bivuga ngo kimwe wavuga kimwe cya kabiri aho rero ntabwo biba impamvu yo kuvuga ngo equipe yari yoroshye urebye uburyo rero umutoza yatangiye cyo kuvuga ngo munane bagango ese Rayon Sport iraza kwemera Arrom Durmani iheri ry'umukino Rayon Sport ikinegendeye ku mukino wa Hilal ahubwo Rayon Sport niyo yempoje Arrom Durmani umukino kuva utangiye Arrom Durmani nubwo umutoza kinashaka ibisubizo biva byo kuvuga ngo iyi situation kuba ikipe tutangiranye full dominance twe turayisohokamo gute kugira ngo twongere gusubirana umupira tunadomine hanyuma Rayon Sport tuyisubirane lead Rayon Sport gwera ku munota wa mbere yakoze iyo pressing igira dominance yo mu mukino igira attempt nyinshi geranyije izo equipe ya Rondurmani yagize kugeza aho ku munota 17 Atiso atsinze igitego ice cya mbere kirangira equipe ya Rayon Sport ifite attempts 7 bivuga ngo on target 3 off target 4 na kona 4 mu gikipe ya Arrom Durmani yari ifite attempt 4 gusa itaragiramo shot on target iyo minota 55 byatweretse ko ikipe Rayon Sport n'uburyo bahanahanaga cyane urebye mediano uburyo yagizemo KMC cyangwa se kubonana no kubaka bikwereka ko for tactique ndetse na philosophy y'umutoza hari ngo Francis abakinnyi barimo baragenda bayumva minota 50 irarangira minota y'igice cya kabiri cyo kuvuga ngo umutoza Gibukasa ari buze gukora impinduka ashyiremo abakinnyi abeza bose aze kubashyiramo nabwo turareba ngo ese iminota 50 umutoza Ringo Francis araza kwimanaginga 50 nayo yarangiye equipe mbimena kubiraga byabaye kuri taska uburyo bwawe bwo kugara no gufunga nubwo equipe ya Ondurman yageze muri box ariko barinze tuvuga ngo urinjira muri box ariko twebwe izamu ryacu raza kuri teramisho rumbarwa urebye imipira bateye kwa Dane Junior ni imipira nayo navuga ko mitoya itamugoye atari nuvuga ngo iteza ibibazo nuko bagerageje kuza kwataka box ibyo bikakwereka ko rero equipe consigne abakinnyi bamaze kuyumva bikwereka ko equipe yakuriye mu irushanwa rya Sekafa uko yatangiye ikiri imikino y'ishuti igakina Rio Day igatangira kuri KFZ twishidikanyaho ikaza gukina na Task igakina na equipe ya Arrom Durmani nono ikanatsinda igasoza imikino matini ibonye itsinzi 3 zose itinjijwe igitego bikwereka ko winning momentum mu equipe y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport yarazamutse ndetse no gusenkroniza na automatisme ku bakinnyi bisa naho bigiye kugaragara ibyo rero bikajyana kuki bikajyana ko ari equipe Rayon Sport nziza uno munsi iri muri position yo kuba yabona iyo qualification reka twumve Kabange Shimane Emmanuel Kabange no umuntu kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport nyuma ye turatwumva hari ingingo Francis mutoza we amateka ni ikintu gikomeye cyane rero ni match dufite na Jamus ni equipe yavuye mu itsinda rikomeye abantu batari babiteze harimo uherutse gutwara igikombe cyo mu mwaka cya Sekafa mu mwaka wa rushize bari bafise equipe nkuru nka Simba
tumenyereye mu marushanwa ifise novuga palmarès niniya cyane muri Afrika bashobora gusohoka muri pura abambere ni ibintu byatangaje abantu benshi ariko ubu mu mupira nta kintu na kimwe kidashoboka ibintu bakoze vyerekana yuko ari ikipe ikomeye vyerekana yuko match itazoba yoroshe natwe rero turiteguye cyane kuko ni ekipe ubona yuko nyuma yuko dukina match amical yahinduyemo abakinyi presque nk'igice cy'abakinyi bari renforcer bazana abandi bakinyi rero nibaza yuko ni match izo bimeze neza kandi izo bikomeye ariko natwe rero nka Rayon Sport turiko turitegura turiko dukinira mu Rwanda imbere ya public yacu nibaza yuko tuzokora ibishoboka byose kugira dushobore kwisezerera match ishize twari hamwe twari concentré kandi twari twiteguye no kuri match ya Jamus nabwo navuga yuko hagati muri twebwe bijyanye n'ibyo konsinye z'umutoza duhereza ubushize nabivuzeho mbivuga yuko twebwe turi concentré cyane ku byo umutoza ariko dutoza kuko adutoza bijyanye na match kuri match bijyanye n'ikipe tugiye gukina nayo ntago bivuze yuko ari byo ngewe mba nekereza ahubwo nibyo twese tuba dutekerezwa kuko tuba twatojwe kimwe tuba twabwiwe hamwe navuga yuko na match ya Jamus nayo dufite ku munsi w'ejo ibitekerezo ni bimwe umwuka n'umwe kandi na konsinye bijyanye na match tuzakina ndetse n'abakinnyi tuzakina nabo umutoza wacu n'umwe esprit ni imwe kandi ibitekerezo ni bimwe kugira ngo dutsinde ikipe ya Jamus nguwo hari ingingo Francis ndetse na kapiteni w'Ishimana Emmanuel Kabange ariko mbere yuko tugira icyo tubavugaho reka twumve na Keve nawe ni kurusho cyane kuri uyu mukino kapiteni wa Jamus muri Sekafa Kagame Cup katwumve no tugaruka ku meza y'ubusesenguzi umukino uzaba ukomeye ko turaziranye twahuye mu mukino wa gishuti sobaga ko bwangiza ukomeye kuzaba umukino mwiza hagati y'amakipe yombi so twiteguye neza twizeye ko tuzatahukana intsinzi baza ari benshi bazasha supporting ikipe yabo baze ari benshi bazaba ari umukino mwiza icyo nababwira nuko bagomba gukora cyane ko match zaba ikomeye so nahabo guhatana natwe tuzahatana ariko ndiza neza ko intsinzi zaba ku ruhande rwacu sinzakina naravunitse nzakina yago byizeje na kwijana afite ni 50-50 ni ibintu byiza ko abafanda bakumbuye so nifuza gukina bandiba bakarevuga ko ndiho so nifuza guhangana n'ikipe nahoze ariko biri bikunze ejo nakina bidakunze nabwo nawe ndi nyuma ya Jamus kandi tugomba gutsinda kugenda nakazi ikipe nkunda na sport ikipe nkunda ariko nakazi so tubazi bakuyemo byabagize kuri twebwe and then sport bakiyangana nabo babashi badukuyemo twakiyangana bagakomeza so no mupira kandi kubyiza avamo byose tuzabyakira ati arakina abandi bati ntakina abandi bati ni mind game sinzi birimo kuba hagati ya Kevin na Rayon Sport na Jamus ni biko bimeze bya Kevin baravuga ko yagize ngo akabazo afitemo akantu k'akanoka bakavuga rero ko ari doubtful ari 50-50 ashobora gukina cyangwa ntakine ariko wumvishe uko bisobanura asa nk'ushyiramo agatwenge bamwe baravuga bati nta wamenya kubera ko n'ubundi ekipe ya Jamus ni ekipe ibizi neza ko Kevin ari umwe mu bantu bakunzwe muri Rayon Sport nawe abyivugira ko ari ekipe ye ari ekipe akunda baravuga bati rero nako tukanazema ku kantu ka mind game tukaza kuvuga ko ataza gukina babona wenda atunguranya agakina bishobora kugira icyo bifasha kuri koteri mental cyane cyane kuri ruhande rwa adversaire aribo Rayon Sport ni match ikomeye kuko ngira ngo nabasira bikomojone po avuga ati mu mikino yose tumaze gukina sofa ekipe ya Jamus nabashije kutubanamo ibitego bitatu igihe bayitsinda ibitego 4-3 niyo kipe baje kwinjiza ibitego mu izamu rya Rayon Sport nyuma yaho ekipe ya Rayon Sport ikomeje gukipinga clean sheet ntago yinjizwe igitego haba ari match ya Gor Mahia yakurikiyeho haba ari KFZ haba ari Taska haba ari ekipe ya Al Hilal
izo zose yagiye izitsinda kandi itinjijwe igitego. ngira ngo rero ni ibintu byiza cyane biri mu bikomeza uyu mukino. Ekipe ya Jamus ni ekipe navuga nayo yabaye ya kabiri muri shampiyona yabo ya Sudani y'Epfo, kuko ekipe yatwaye igikombe ni ekipe ya Bentiu. mwikinamo bataramu Bentiu ni umujyi nawo uba mu majyaruguru ya Sudani y'Epfo neza ku mupaka. mwikinamo uyu musore wavuye muri AS Kigali muremure Sale kimwe Sale nabonye ejo yagize n'isabukuru. Ni ikipe ikomeye cyane. Bentiu ni umujyi uba mu majyaruguru ya Sudani y'Epfo ku mupaka na Sudani yindi. Bentiu yagiye Shabarara ndetse na ni ikipe ikomeye. n'uyu mutaramu wavuye kuri kabiri muri Rayon Serumogo Alioma nayo ni ikipe ikomeye. Muranabizi ko rero n'izi za Jamus zifite aho zihuriye cyane n'abanyarwanda. murabika ko Kocha Kasa yarayitoje muri 2024 Kasa Mbongo Andre murabyibuka. Rwose anayitwaramo neza, ni naho yaje kuva aragizwe inshingano zo gutoza ikipe y'igihugu y'abakobwa mu byiciro bigiye bitandukanye. n'umukino rero uza kuba mu by'ukuri